The family night Paula Onyana baby call Unyaba enemy. And no, me say Kesbe FM and Kesbe TV a one crime. And to just say Kotoko for say a free say Polo we or Marco Koto Busenibian si wada na omone ne yere ena eko na me pese me catch Kotoko for say Embra Polo we no esunu mu me na me ya me wo na Busenibian fi me oba be send na me ya me obi a de number mame na me subo bobo alesmanu on na gi number se bibia obegina na waye ebesinne wa broke free say samuti say koya ayi say girl ni man nye pole mana yes ade no obi a free biem ofro obi a obi a broko eni so mboko kotu lo yedukun on fro obi ada unless in fro obi ada say kotoko what they say lo da kotoko ani na penkra on ka bia nchireda enti ye nim bibia ko ye wie besinne ye ba omuna so say omusi otumfo na je ye ne ye na ye ba na ya bedo otumfo ase na bibia obi aka ye betra yimfie wa na penkra se otumfo nye ready no me ko ya sa ba bie matu kuko man na tu na cheme fo moba on betra wa ya nya otumfo na nkasa enti besinne ye mu akonta ye hu bibia ti ene na yire kranka bibia besinne ekọ wan ya eni bibia te mbeza ucha Kotoko se omuni enini ye na ye no nana utumfo kurowura edin wa ye mu ntene ya twen ada ya pesa ka papa ni ye me esi ameka se me pesa ni hu se aye no utumfo na je ye ya na se Kotoko na je ye ne ye me se utumfo na je ye ya otie ne ba bia su nko ba fra busuafo na kase bia se ya tu na mo sa be pim sabre ya nti bibia enti Kotoko so bo bia mo yen kase omkokot ye nkobi ye nim de ekobia obi an fra nka bibia nkyere nyese ye gya kyere die ya transition ke ye se ye beto otumfo nka ni atene kasa amara kase bia me na ye nim na mje ye se ne ko ba pole ba busuya woda busuya kasim oda busuya polo ya manyene ya woda busuya na mana mu de adwato abaye ebe sere beje aye no ana mu ya aye no se ye boka se ye nya sika se de bibia si ye ebe sinne abusuya fonti bibia mana mutuka kutoka ka ba kukum ba o manyene na so ebe sere ye o manyene o yotumfu ase timbo sere se otumfu ase o jina na ye no o manyene ntimi twu otumfu anu mo fo da anya say yentimi nya yiyo ebusuafo we ye yi otumfo nti ana ye gya ye ne man besine na kamo ne yentena senkasa ye ne ko ye ya boka ye no ye emfaso aba na nka ye hu na nka ye ne yire ntrase na bibia menua no wo bibia menua ne ni ye hu ebesin na ye mu akonta nka bibia nti no ye ni one yire kwa ntrase tina me ba ya adwatoa ene aso mo kan ya meti ye me ja me wo nyina wo me number free balance na ma je do de ma what say Kofi Adams supposed oba ya o me number or the number so ma me ka me ka de wo nyina chese se ona da supposed nyina no nti ka bibi wo ma ko mmra me nanka ja o ma ka bi ma ya na so me di ma so me fo obi amfa me fo me yo do ma no wa yo do no on ka bi ya te so bo ni na les man na me de bono ono ne di ani ma ya me na me ni pa yese ma muso free so wona ono na da no me se me nyane wuye so bo ni nyina les man to wano ye bia omna me ya no emfa nkyere busua no ne hu se ye ni bi se na asi ye kokko se na asi ma hu se kokko busua ni bi amanti de wodi asem na se ye hu busua ni de wotu asem na jeda da be no makokko to mafafo afre se busua ni bi se ndi no omuni obi mabusa pele mo number me nua ba ko representer se we representer ya mo number omu fro obi ada ye ne ba nya mo na ko sunya ko ye mo fro obi ada nto mo fa so bo mo obi ase ye ne ba ye no busu ni bia na so mo kokoto no busu ni bia nya kire me mo frame ya ma ready se me kokoto do mo frame bia ye ready se me kokoto nti ye twa wo
Money happy with how any Debbie. Me too. Remember, I could be SS. Afia, Minion Nepino. Minion will be seen, and no being cast, consequently, Jita. My deja woman Musa, a comment with Miss Suma, when we will call them your boy. Me won't tell me, Miss Suma, Minion Pizza, Miss Suma, and my command to one out of us go to any. By my FM soon I ye. Kurora, Kurorent, my soul, so Kurorent, see. Yani diwa se mu entina yanka bibia enya sa ade no de die no eye do enye ye de kra se obedi sie mewu no bi betima ka se oje ye na ye na muntimi fele ntrasen ka se ye na ye no e ka se ne ba ye ye mu se ye ebusen na ye na ka ba na ye nyam faso be sisabe mun na ye na ye ba ko no bibia mun na ye o ware ga ni 6 months busumi sia no ware ga no me na mi gina mu busumi sia no ware again so bibia mo ye bia mo ne ga na ye e ma me wo ho ana mo ba hello fm for ba say supposed to have for ne station for ne oma wo sports mu no awo ade bi ye awon tran nti eduru wan ba fa ma me no ane ma me na ko ye wo na mo sai bu sai ma me se na yiri fie we ne che ne fie se ne ne ko ba fa ma me na ko de wen se oba na ko nka na ko je do ba ji ade aba obi antu anka ranche ma me da nipa na wo akora no ne nipa tete no ene wo nyini ya wo de ware o frabusiam ene o kwa abusiam from ko ware nti kedi ka kwa abusiam fo na wo abusiam na wo di ka firi mu na sa na kwa abusiam fo no ke nya abusiam na wo firi mu no wo en kwa abusiam fo no wo ene mo ko entoto ho ga ona wo poli na na afrim fo na gisi na wo na afrim po ono de ono no ko John no keke ono no ko bon sa ware nti bibi wo ma ene nkase kam busa ye busa na kam bo mo na so busa salam mako gen wo eso ma to busa no e mna me se be ka se gifting ma enye me ne mamba ko na tena se yes a wo do se me ye bia ye video se ka se gifting ma nye me bla wo mi no pe o mi ne nyawa bi so ma bi school se ka ma me ko hwe man kra ne ko school e de na wo de ko ma me ne mo ko yarefo e de na wo de ko wo be sinne de o ma ni biato ne de ko no se wo na menye ne wu ye ne ko pia otumfo ndie ma me di free enso be sinne obi an frɛ ne man 1000 se e wo na chi no konsekura ni chi ami dia de se dia na me de ne aso mo kan ya me ya na me de ba na me sa be sa de ade se dia tomo nim se enye na ye no o mo frɛ ye na de wo mu no de wo mu no ye hu na wiase nyina ye ne ko wiase nyina ye ho akontabuo se ka ba ya mo abuso ne bibia so ba ya frabuso mu ne ba ya ye hu na abuso no me ne ma me ketwa ene me ma me wo ye na etie ye ne se na so na ye abuso na aka ne se ye na bibia wo mu ye di entina da no o mu tehie no yes obi an freda alasman me freda sa o ma to me freda bia ne fo ye busy me freda bia ne fo ye busy nanka mo nka ne ku ka krampo nkyere o ma na mu di anim se mo ne ko otumfo na ko da otumfo ase na ko ntebia wo ya ko tana wa ne so na bae otumfo ase man he na se tu nipa ma nipa asa ba o ma ko ade ya me ya ba ko ne se ase man kana me se men kas man ka be me ya asema na ben kla ka kira cha me fo na bae ne se gifting man wo dwo mo so me ko school ono wo dwo mo so me ko school gifting man so ne me bla ma oko ware ya no dog and no don kran nkano papa tiase oko ware ya no dog and no don ma said me to me do wa me do bibia ntimi nya ne dog and no don ma nya me nya ne ma wo na wo say gifting man na wo jino mu ne nya asema yebu sanza konte bebu na wo jino mu a asema enya ya enya ya ntimi de ma asema me de ba no nti ma wiase nyina ante na me sra se ma otumfo na ka me se ma ye be konna so ne papa ye mfa na so kwa so sorry ya no konna so eto mframa mu dia ni mpanyumfo beti enye me fiti ya asema ba se beto mframa mu aso mo kan ye se ye nkoko otunti ena me de ba fi se mo yi ye fre ye mu ene ye busafo ma pom ye fre ye mu nti na koto ane sunyan kwa bia ngo ne busa fra ke bo afaka na nke edu machi no mako
sunyan ho nso obi amfrɛ kotokofo lawyer okwa amfrɛ sa what they say unless now je agency nazo okwa amfrɛ enti no enye ebo apaye se ye enko court ene ye nim de ekoso bia ye nim ewo na chi de ekoso bia enti omum frɛ ne de won bia omum kan kyerɛ mano